Assalamu alaikum i veliki pozdrav dragi moji. Dobro mi došli u moj novi video. U mom novom videu kuhamo i ja sam evo pripremila sastojke koji su mi potrebni. Danas ću da pravim jednu vrlo jednostavnu čorbicu sa piletinom i sa leblebijama. Mi baš volimo leblebije. Ja sam uzela ove one su već kao malo skuhane, tako da mi se brže napravi ručak i baš su fino super ukusne. I ovdje imam, znači čorbicu pravim sa piletinom, imam isjeckanu glavicu luka, 2-3 paradajza i naravno stavit ću malo crvene paprike, kurkume i soli. I eto, to će da bude moj današnji jednostavni, ali preukusni i zdravi ručak. Ostanite do kraja da vidite kako sam ja to napravila. Kao što vidite, prvo ću da stavim piletinu i da je nakratko propržim. Nakon toga ću da dodam luk i paradajz i da dodam začine, a to su crvena paprika, malo kurkume i sol. I kada je sa piletina makica prokuhala, kada je piletina skoro pa gotova, dodajemo naše leblebije. I nakratko ćemo da prokuhamo zajedno sve i naš ručak je gotov.